салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз ҳат саломат хонабод сарбаланд ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. мо ҳузур дорем айни ҳол дар молбозори колхози коммунизми ноҳияи Қумсангир. бародарони азиз, баъзе бародар пурсиданд ки буққоҳои калонро навор кунем. имрӯз мо шурӯъ менем наворимонро ай буққоҳо. бародарони азиз, баҳри шумо мухлисони азиз, подписчикони азиз, лайка подписатсияро фаромӯш накунед ки наворҳои мо баҳри шумо бародари азиз. лайк подписатсияи шумо пешравии кори мо. ба ҳамаи шумо барори кор бародари азиз, мо ин навора шурӯъ менем. лайка подписатсияро фаромӯш накунед. мол 15000 сомон савдо шуд. қай сафед шохтатар моли фасон шуд. 15000 сомони савдо шуд. ин сарбақадга барои боқидан бародарон нест. тамошо кунед. мол стойкаи хубам дорад. чанд пул гуфтӣ? 14000 сомон мегам. муомила дорад. бозор чӣ пурсид? 13000 кардан набуда, камтар муомилаш мегам. қай хароба неги мошни бақай барои боқидан. рақамои телефонша пазем мега мефрӯшад. бардора ами молак шведи ба маблағи 11800 сомони савдо. 11800 11800 сом савдо шуд. харид ё фурӯхтӣ? инам жам фурӯхтам бақаша шведак моли тоза беҳтарин мол 11800 сомон савдо шуд. тамошо кунед бародари азиз. попари хубам дора. мола беҳтарин шад. беҳтарини беҳтарин аҷоиб. моли нағз мея пеш бикаш. бародари азиз, ба хотири ҳамин бақачаи фасон лайка бизанед, подписатсия кунед. касоне ки дар канали мо меҳмонанд обуна шед бародарони азиз. ҳамин яктаи лайка дареқ надоред. иншоалло ки ҳамин наворҳои моро баҳри шумо подписчикони азиз. ҳамаи ҳамин наворҳои мо барои бачакҳои ғариби мусофиранд. 11800 сомон я борга такрорша бегем молаки нағз дорад. бародарони азиз, як сар бақачаи беҳтарини беҳтарин молаки ғавс ё шакай моли ғавс. чанд сом гуфтӣ? 17000 мега. 14500 пурсидан мега. надона ки мола моли нағз буда бародарони азиз. чанд қайна? 5 моҳа мола мегам. ки мол на самом деле фигура хушуда дошт. беҳад моли хуб. ачафоша мебинем. моли ғавс ба дараҷаи олиш. сифати аъло бародарони азиз. подписчикони азиз, як сар моли беҳтарин стойкаи хуб, фигураи зури зур, аҷоибот мол. моли ёшида ёшай, ғавсида ғавса, беҳад моли бешиками фасон. 21000 сомон мегам. муомилаи хуб дорад. тасоҳона рақамои телефонша нагуфт ки ромоша бигирем. мега ки мол мақсад клиент дора мефрӯша. як кас 18000 сомон пурсид. 18000 сомон пас 1100 сом пас пурсидаст кардаги бузург. яки моли нағзи стойкаи хуб доштааст. беҳтарин мол. ана қафои мол хушрӯбат будаст. молам на самом деле хушрӯбат. подписчикони азиз, бо як сар бақачаи фасони беҳтарин мо фақат молои беҳтарин хушрӯ навор мекунем. бозор пули моле намама тамошо кунем. моле бародарони азиз, ки мо беҳтариноша навор мекунем ки шумо бибинед. ба хотири ҳамин молои фасон лайка бизанед бародарони азиз. ина 15000 сомон мега. нақшам дастаст, қимат нест. 14300 сом кара камтар муомилаш монда бародарон. мол ки беҳад молаки стойкадори фигурни хушрӯ аст. ина қафои молам тамошо кунед. молаки ғавс намад, ки мол ба дараҷаи олиш мола. ҳозир мо рақамои телефонша пурсем. рақамои телефонта бигӯ ки ҷон 93 157 07 45. бародарон аз касоне ки харидорӣ кардан шумо ин мол махфуша ба ҳамин рақамо занг бизанед. акам одами бозор муомилаи хуб мена. иншоалло ки молша моли беҳтарина. подписчикони азиз, пурсидан бародаро ки буққои калонро навор ки ина буққои калон ё дунбул шидаган нимпас барои бастан. молои шведи бақувватам бародарони азиз. озин як сар нишон метем. кам хурдан, яъне камоли нав вақте мефрӯшад. ана мобангиша 27000 гуфтӣ? 27000. ина мобангиш иш 26000 сомон муомила доранд. ана ангусай калаш 25000 сомон. озам хело дар парарам ҳаст. оша мебинем. тамошо кунед бародарони азиз. номеро телефонша мегирем. касе ки бигирад молои калон барои боқиданам молои нағз бародарони азиз. аз самом деле бақувват мола попари хубам доранд. молои ғавса. ишам бародарони азиз 25000.
این هر دو شویدوش نمیشن مال بقوت زور این هر دوش 26000 سومون خیش بومایده تر در نظر بونه که گردن خوب داشت مال غاو سنه که این هر دو 26000 سومونی با معامله دارن در یک جایی 4 تا این پرش 125000 کردن نداده 4 تا است 25000 کردن و 4 تا پرش 6 تا است خلاص تماشا کنید واسط که چیه بزرگ هر چی نرخ پرسیده است کسی که خریداری کرده باشه رقم تلفنش میپرسیم زنگ میزنی خرید مولای نغزن نه وقتی ام ده بستن شده بردارن از کنجوره هم 3 و 80 چی گشت 4 شده 4 4 و 20 4 و 30 خودمون خریدیم 4 سوم سیتینی کنجوره یکم سورتی بهترینش قوق شروع برای مولای خدمات 4 سوم سیتینی خریدیم تازه 4 سوم سیتینی پکش قرار گرفته که نرخ کنجوره اما رقم تلفن تا بگو 93 157 5105 برادران از کسانی که خریداری کردن باشن در یک جایگیر هم فروخته میشن مولو در توقگیر هم فروخته میشن زنگ بزنه خریداری کنه به همین رقم این برادر مولو رو آورده فروشیان ضروش از میفروشن زنگ بزنه خریداری کنه معامله خوب هم دارن پس کنه از یک تمالی بهترین ارگینال به حد بقیت به دست مال کلان تماشا کنید باید کم و پر می شود هم فربه بوزباله به حد مال غرسی فیگور شروع 40000 سومون میگن معامله داره بازو 35000 پسیده ندادهش به حد مال غرسی کنه رقم تلفن پرسیدیم نداشتن صاحبی گلانش نامش نداد مال نغزی دادن که بدرجه مال دروازه غرسی در غرسی فیگور زور داشته زنگی برادران عزیز خیلی مولم خیلی سودا شد نرخ فربه مول بقوت فربه که عدد سطولا بالا 53 54 کیلو برکش سودا شدن خیلی 52 50 خیلی کیلو برکش سودا شده نه که مال که 54 کردن ندادهش کیلو برکش به حد مال فربه کلان مال کلان 54 پرسنت نداده جوی است برادران از کم ترگه غنجه نوار میکنیم انمی غنجه فربه انیو با خودگی انمی کبود مولا که نغزی نغز بسن میرم انمی کبود مولی هم دروازه هم فربه خطی انمی دیگریش برادران عزیز 25800 سومون سودا شده ایش هم غنجه اینا زایده اینه کبوتش 25800 سومونی سودا شده پس کنید از این یک سر غنجین نو زایده برای مال کردن چند پول گفتی امیره؟ 14000 میگن معامله داره بازار چی پرسید؟ بازار سهر 13 کردن سهر 12300 پرسیدن ای کردگی سهر به پسر پرسیدن برای مولا که نزد باز برادران عزیز یا بود تگه شریک درست یا جیت دیگراش هم نوار میکنیم غنجین نو زایده بعد رقم تلفنشون هم میپرسیم برادر میگه که به قطلب شدگی وقتی به قمانیشه مولا خیلی رسیدگی وقتی به قراریشه برادر از این با یک سر غنجینک شویدی بهترین به خاطر ارمی مولا فصل به خاطر هم شویدکو برادر بزنه تا الا که دریغ نداره غنجینه نسان داره غنجینک بازه بای چند پول گفتی 12000 سومون برادر معامله داره انای نو کردگی یکونگیمو این قطعی یک جای در یک جایی فروخته میشه در توقگیر فروخته میشه برای کسانی که خریداری کردن و همین رقم زنگ میزنه و رقم تلفن هم میگیم گپ زره کنه 900 4 تا 4 15 برای به همین رقم زنگ میزنی خریداری کنه مولاکو مولای بهترینه برای از انا غنجین سیاه الارم همین یکی یک جای صحبت کردیم رقم تلفن گفتم زشم اینم شریک همیای یا 14000 میگه 12000 بزرگ پرسه است معامله خوب داره برادر است به هم رقم گفته میذاشته یه جای ده سه تا هم یک جای کسی سودا کنه شویده قطعی در یک جای هم سودا میشن تو خاطر هم زنگ بزنه بپرسه برادر است معامله داره برادر عزیز با یک سرخانه که بهترین مال یوشا 10000 میگه معامله داره تا شوخی نمیکنه اینا بازار چی پرسی نه بزرگ 9000 1200 سوکر مولا میگه که نه سوکر خدا داره مولا که غرب ساینه کی فربه هم هست تماشا کنید رقم تلفن
دو تانو 2 تا 0 732 732 91 برادر عزیز زنگ بزنید خریداری کنید مولا که نزن تدپیس کنید عزیز دست سرغن از این برای بخیدن مولا استخواندار نغز بسن کورپوسای خوب دارن هرچند یا برای بخیدن برادر عزیز کسی که برای بخیدن بگیره بهترین مولا هم درازن هم استخوانای خوب دارن چند پل گفتی یارا در جاگی؟ 11,500 میگم معامله نظر بازار چی پرسی؟ 19,500 کردن ندادن تا معامله شون ماندن تماشاگران سیاه شمالی نظر مولا هم درازی در درازن برادران عزیز کورپوسای خوب دارن یا استخوانای خوب دارن برای بخیدن زوری بعد نشان میدن کسانی که برای بخیدن میگیرن زنگ میزنن خارج از رقمای تلفن شما میپرسیم رقمای تلفن تا بگو 915 10 31 06 برادران از به همین رقم‌ها زنگ بزنید خریداری کنه آدمی بزرگ معامله خوب می‌کنه که برای بخیدن برادران عزیز مولای زوری هم دندان پرستگی نیستن نه این سرخش دو تا دندان پرستگی از دندان کلام بالاگه هیچ سیاش نداشته زنگ بزنید خریداری کنه برادران عزیز تشکر از من یک غناجین یک بخچه مولکای بهترینه که متاسفانه صاحبش نیست که پرسن که چند سالی سودا شدن چند میلی بدن بخششن بخشه نیست ممکنه بخشه دوستانه همی گوه و چه بچه بدستن یو نه که بخشه نیست غناجین هم غناجینه که بهترینه برادران عزیز در همین جمعه با شما خداحافظی میکنیم تا نوارهای آینده خداوند یار مددیات باشه برادران عزیز نوارهای ما بهر شما رو بهر ما یک لایک پاکستان سر بزنید تا که نوارهای خوب و بسیار شب برادران در همین جمعه با شما خداحافظی میکنیم تا نوارهای آینده خداحافظ